akka goone silkii teeknoo jedhamu jira. 6,000 bitatte isiin. Meeriin 6,000 silkii bitatte. Amma rifeensa kana tokko sannee jennee mana rifeensaa mana keenya bira mana rifeensaa jira isinii galee dhaggeeffadha wallaahi sirriitti jechuun nama ifuma harka keenyaan tumamne jechuu harkuma keenyaan. Aniin tun intarvii durumaanuu intarvii nama godhuun fedha ganda keessatti jechuu bakka namni tokko yoo dhufe eessaa dhufte eessa deemte akka foolisiiti jechuu. Ummaanti gisee guddatte ati yoo gaazexeessituu yookiin foolisii taatanaan jetti isinii galee. Amma silkii haaroo bitte kanaan intarviin si godhaan jeen jaalallee qabdi jechuu. Jaalallee namni gaanuma qabataan mana barumsaa haadhaaf abbaan quban qabne tokko jechuu. Anis ni qabaa isinis ni qabdi jechuu. Kanuma mana barumsaa jechuu kanuma namni wal laallataa migaagaayis. Amma isii tana kursiirra kaayetuman rifeensa tokko isatu jirti. Gaafa degaa akkamii jaalallee akkasii intarvii silkii isiitiin jechuudha. Akkamii gisee si haqqafu maaltu si dhagahama. Ni daltaa. Yaa ilmoo meeqa dahuu barbaaddaaf isaaf ilmoo hanqanan barbaada isaaf akkana barbaada. Sargiin tiyyaas akkasii. Guyyaa inni si gammachiisennaan guyyaa akkasiisan guyyaa akkasitti mana qaraatitti waanaa bitee naa fide. Guyyaan ummaatiyyaan bika akkanaatiin deema jee isa bira deeme jettee intarvii guutuu isii godhe gaamma. Amma intarvii godheetiin silkii san qabatteetuma mana deemte. Obboleessi isii xiqqaan Tamasgan jedhama. Tamee jedhama. Amma silkii isii fuudheetuma isiin eddaanu paaswordii banaa gooteeti silkii keesse. Silkiin daftee bariisu silkiin tun gaata Itoophiyaa tun hin beeku ani iPhone daftee cufti bar silkiin biraa Samsungin tun dafteen cuftu bar paaswordii banaa gooteetuma TV bira naa keessa ol seeneetuma gwaadaa keessa oloo alawaadaa ol seenee viidiyoo dhaggeeffate eddaanu isiin tiyyaan biyyi nagaa itti nyaata godhu jirti. Haadha yaameetuma guututti intarvii dhageessise gaa. Anis kiyya dubbadhe beekaa achirratti. Anis kiyya kamana maarshaal tokko ka maarshaal waliin joo tokko dubbadhe. Yaa dhageessiseen gaa. Dawwalteeti haloo hello semi maaki ጉዴ ፈላ ልሞት ነው ድረሽልኝ ልሞት ነው ኢንተርቪው ላ እናቴ ሰማ ይዘዱ አኒንት ያን ድሬኛ ከየቲ አባ የሆነ ደቂ ጋይስ ወላሂ ላዚም ነጄሰቹ አና ዲራ ጠበሴ ማሬጄ ነደጌሙ ወላሂ ጉያ አዲ ጀቹ ሽጉጥ ይዳን ነጄሰቹ አና አባ ሄዱ ሶዳለ ሲኒገሌ አባ ያ ጭራሽ ማ ጠበሴ ጀቹ ያን ዲራ ይሆላ ላይ ነጄሰኒ ስኒንጄበር አንተ ኢሲ ወይን ጅራ ወይ አባ ያምቲ ጠጌሲስ ዲጄለቹ አማይና ያምቲ ላል አቡ ጋ ጠራችሁኝ አይደለ እንዴ? ተጠራው እኮ አይደለ? አዋ ተጠራሽ። ምን ልትሆኑ ነው ይሄን ቪዲዮ የቀረጻችሁት አለች። አከምተ እኔ ቀድሜ ስለነገርኩሽ አንቺ እረኛ ዝም ብለን እየቀለድን ነው አልሽ። ቀለድኔቲ ነምን ጃለን እንጅሩ ዋን ኢሲንተው ዴምተኒፍ ማሊ ኤሰረ ማይረ ፖስት ጎዱ ዴምተን ማን አራኒ ስልኪን ሃራው ዋን ቴፊን ኢሲ ወራቤ አከፍቲ አዛ ከቤት ተባረርኩ እኮ ተዚልሻል ከቤት ተባረርኩ ተንቦደ አቤልን ታውቂዋለሽ? አብሮን የሚማር የነበረው አቤል እንዴ? አዋ አማ ከቆይ ልጨርስላችሁ። አማ አባ ከይቲን ያሜ ደገይሰ ትላሚለ ይስረኩ ፈረቡ መስዳዱ እንጂ አላህን ከፈራሽ ሃደሲ ኸረደ ያቡ አባ ከየት ይምት አባ ከየነጀሳ በፈጠረ ጀ ኸረደ ነግሯል። ወይትገሩ ትናይና አባ ከየነዲ ሱኒ በይቴቹ ማን ከይት ቆላል ሸሪዓተነ ጀቤሰኒ ሰፋጣን እንጅሮቹ yoo dhiirri wallahi anaa miidiyaa kanarraa akkanatti waxoota jaamalee nabran jiran jeeti malee bar dhiirri achi dhufe rifeensi kiyya bara ilmoo habooti yaa rifeensa shaffanadhaa bar safaaxaan akkanaan jiru mana keenyatti kasi karadhee isin dhaga'u ittiin hin garsiisaani. Amma isii man deemette nin dhalaa fi maarreen taa'aaf hin jenne deem jetteen kana kashiru akkamitti kana jettee laa mucaan beetee barataadha. Kana ka qursii nyaatee subaata musaan maayidagim kana miskiina hudduu cittoo etteenaati. Ka qursii nyaatee hiraataa'u qursii nyaatee qursii nyaatee subaaxa yaadu ittiin heeruma jettaa jettee lal arrabni arraba isiniif fakkaatin arraba quumata achinan arraba dhaabbina keenya ga'u kanadhaa mataa keenya gubbaa akkasitti mana ariiteen deemee numa deemette
amma gaa kabeetta waan argeetti na yaamte mala mali jette gaa hayyee jenneeni faanee deemne miti haboo isii takka jira mucaa haboo isii takka bira dheene akka jennee mucaa abeel jaamin tokko jira sambusaa kana gurguraati yaamneetiti meeriin barakiinaa isii bittuun suuqirra arke jeeti deem haadhatti himii jenneen isitti himii jenneen isii barakiinaa bitu jirtu warra biyyaa barakiinaa kanaan gowwoomsanii deebi himii jenneen eeti haboo isitti meerii raasaa walitti haxafaa barakiinaa እየገዛች አየኋት ስትል ወይኔ ልጄን jettee haboon isii mana keessaa gaffiite egaa gisee gaffiitu meerii lafatti kufi gangaladhu jeen an akkan barakiinaa si harkaa fuudhetti gangalatti barakiina liqaqiin asiin gallaalleetti asiin wanta keefana jeeson deemtu war akka gangalatti beetee barakiinaa kana qabdi haadhatte ijinjaan suuta eeyyisan dimtsishin kaf argiu jeen sagale eeyyite haboon isii dhuftee sammuuda qafatteeni maal jetteeni kaane haboo isii tana qabnee mana haadha deemnee kadhanneeni bakka nageenyi buree akkasi viidiyoo sunis haqamte meeriin erga achinaan odde si akkana na godheette si riikardii na waraabe siitu na waraabeette eega achinaa lolte eega wallalle anaafi siinu jechuu dubaana kanan beekan si waraabe feetee paaswoortii ittiin goone jeeni akkasiin nagee hangaltee jechuu erga haatii guyyaa san bakka yaanne ሲያለቅስ ትዝ ይልሻል ይሄን ነገር ሲሰማ yaa haatii mucuma sanuun dhiisu jettee jechuu mucuma sanuun dhiisu jettee haadha boorraa kadhatanii yaa gaayis wayii Itoophiyaa kanatti garuu barcungurfamnee guddanne wallaahi kanaaf amma gisee as dhufne olu taalla bar wallaahi mataa keenya keessa nu dhahanii jechuu wallaahi mataa kana keessa qabu wallaahi saanaaf ana dhahaa kun kiyya takka akkoon tiyya takka baan firii kanaan mataa keessa maana dhayti wallaahi sammuun tiyyatu waan meeqa dandeessee warra wallaahi laazii qaalittiin barbarree irraa naqamtees ija qabattee biyyi guutuun ija qabattee jechuudha. Aanilleen taniin naqee bijjiina belbeltee obboleetii tiyyatti illee naqee na isaan lameen ittiin naqatti magaalaa guutuun naqee. Yaa gaayis magaalaan guutuun jechuun barbarreen gubattee jechuun gubatanii yaa bummaan jedhama. akkasitti magaalaa guutuu wallaa አንቺ እዛ ቀን እኮ ሳምንት ነው የተወራው። አይ ታና ይስኒ እንደ ነገረኛ እኮ መተያየት ጀመራችሁ እኮ የዛ ሰዓት በቃ የዛ ሰሞን እስከምትታረቁ ሰሞን በአይን ቁራኛ ነበር የምትያዩት ለነገር የተጠባበቃችሁ። ይሄ አከሲ መንጉዶን ቢያ ወሊ ባቴ ነው አራርስቴ ወለ ጄዝ ነው እንተጀኔ ጀቹኑቲ ኦበሬቲ የነም ለማለት ከዛ ደግሞ እናንተ ተደባርባችሁ በሁለተኛ ቀን እኔም ዘጋዋት ለእናንተ ተደርቤ ያ ኢሲኒሌ ኑረቲ ኑፍ ጀቴ ኢሳኒ ወለልቴ በር ወለ ጄዝ ነኝ ጋይስ ገንደ ከሰ ወለ እኔ ነም ለማኑ ብሬት ያከሚቱ መንጄ በርላል ያ ቦአኒንቱ መነግ አይ ሜሲ አይ የልጅነት ነገር እኮ ብየቲ አማባ ብየቲ ጀቹ warri keenya xiqqishoo shari'aa tana jabeessaana waan akka barsdee godhu caffaru waan kana naanummaatu as dhufee miidiyaa kanarraa iyyee bakka amma ayyee haanuma taphattu ijoollee jaanina dhiisan malee waan akkanaa kun hin jiru jechuudha mana keenya ni beeyti. Caffaru takkaa mana keenya wallee nu banamee hin beeku sini galee amma faayoo amma banaan hin beeku malee. Yaa gaayis barsdeen dagajeetiin barsdee takka dhaqee nam sadii la ሶስት ነው አይደበደቡ አክስቴ እናቴ አያቴ nam sadii natumaloo wal faraqaa natumanii reef katanatee jechuu dhukkubsa wanti parsdimmaan eessaa dhufte jedhanii wallaahi dhaqaxabba ሶስት እኮ ነው የቀጠቀጡኝ አንቺ ጠብሰንስ እንሂድ ያኔ ትዝቻል ጠብሰን አቦ አምሽተን መጣን ብለን ሄደናል በዴሳ ብለን አልሄድንም መቼ ሄደን ፈርተን አክስትሽ ጋር አዲስ ከተማ ሄደን ተቀመጥን። አዎ በአንቺ ምክንያት እኮ ነው ሜሪ ሰበከት ይበር ለአንቺ ብዬ እኮ ነው እኔ አልለቀቅም አዛቢ ጋይስ ደጌፈዳይ ሲኒማ አከምኒ በይተኒ ነማቱቱ ፊራኸኛቱ ዱኤ ቦኬቲ ነምኒ ዱኤቲቲ ታዚያ ደሙ ደምናንቲ አነ ቆፎ ሶንቴ ፋሚሊ ወሊን ደሙ ደምናይስኒ ገሌ ሰምቦ ደ ሜሪ ኒለን ኢስንጀላ ነፉ ጀቴ osoo haadhatti nimin haatee nu jala fuutte gisee nu jala fuutte haadha dabaltee maakii faa waliin hin deemee jette
isiin haadhaaf takka isin galee haati isii fi obboleessa nam lama isaan dubartii takkitti tana qofa qabdi jechuudha. Ta ergattus ta'uunis akka lubbuu tanatti eeyitiin nuti mana keenya keessa garuu dubartoonni hedduutu jiraana qofaa miti jechuudha mana keenyaaf. Haatee deemtee amma gaagizee deemtu haati na fakkaataa silkiidhaan ni lolteen natti fakkaata. Lolteen maaliif deemtee osoo hin gaafatiin jettee lolteen na fakkaata. Sambooda manatti hin deebi'ummaan xiyya najjeesteetti. Maal haa gunan haa bannuu jette eessa bannaan jeen antakkaa manaa beekuni beekti. Makriibni azaanaan mana jirra haa bannuu jette. Okey kootu mana habootii jecharoo gisee gallee mana addaadaatii mana habootii miciyyoo habootiyyaa addis katamaa jedhamee jira. Ani noo የተባበሩት achi dheenee tatteenyaa manguddoo erginaan jee warra keessanitti hayyee. Anoo uumaan godhin isii waliin badee jechuu isii waliin deemee ummaan xiyya dawwaltee ummaan xiyya laal ulee guddaa kanaan obboleetii jammaaltu mana keenya ta'uu jira na egina abbaan kee qabattoo qabatee dhaabbatu jira ummaan tan deemoo maal jetteessa ulee qabattee dhaabbatu jirti. Aadaadhaan tan deemoo qunxuccaaniin qaama isii solleessettee taa'u jirti jette. Hay namni dilloo qonnatu mutee maayin jenni. Naan jette. Hay ammaan godhee akkamitti sa'aa dila kana turtii ja'anii jechuudha. Yaaboo meerii lidabaddugu nanan bakka abira namni dabaddabu jennee amma adaadaa xiyyata micoo haboo xiyyaa tana waliin wal qabannee deemne sambooda aan jechuudha. Ani osoo isaan buqqiseen isaan argu rabbii sodaadhaadha. Guys, shahadaan qabadhee bakka giseen isaan argu hundinuu ulaa gibbii tana bananii gisee dhaabbatan. Ani bakka onneen ashahadu an laa ilaaha illallah rabbuma kaaliqo sodaadhaa. Abbaa kiilantu mi rabbumaa jee jenna. Bu'ee gangaladhee giseen boo micoo haboo xiyyaa tana jala seene jechuudha. Abbaan yakkan harkisee morma kiyyana qabeetuma ol na seensisee yaabuma anaaf jee jetteeni jechuudha kadhatanii salaan bar kadhatanii irraa na baasanii akkasitti isii mana isii dheene jechuudha. Mana isii gisee dheenu haati koostar jettee laal haati dabaddabachi shokkoo ezzaa kana አይደለ? አዎ ደምት ነው እንደ ተመታሁት Samboo ጊዜ haati jechuudha gisee nuti dheenu anaa fi micaan habooti yaa gisee dheenu haati way nu dubbiste rifeensi isii kun dheeraadha. Rifeensa isii kana akkumatti harka marteetuma oliin seente. Isii oliin seente. Keetinaan fiigee gabbee jechuudha. Fiigee gabbee achitti qaxaqaxamteen isiniin jaa. አንድ ታሪክ ልንገራቸው ደግሞ ሌላ ደግሞ ታስታውሻለሽ? የሪከርዱ ልንገራቸው በኋላ ጋይስ ደጌፈዳ አከጎኔ ስልኪ ቴክኖ ጀደሙ ጅራ ኩመጃን ቢተቴ ኢሲን ሜሪን ኩመጃን ስልኪ ቢተቴ አመ ሪፌንሳ ከነ ተኮሰኒ ጀኒ መነ ሪፌንሳ መነ ኸኛ ብራ መነ ሪፌንሳ Sini galee dhaggeeffadha wallaahi sirriitti jechuun nama ifuma harka keenyaan tumamne jechuu harkuma keenyaan. Aniin tun intarvii durumaanuu intarvii nama godhuun fedha ganta keessatti jechuu bakka namni tokko yoo dhufe eessaa dhufte eessa deemtee akka foolisiiti jechuu. Ummaan gisee guddatte ati yoo gaazexeessituu yookiin foolisii taatanaan jetti sini galee amma silkii haaroo bitte kanaan intarviin si godhaan jeen jaalallee qabdi jechuu. Jaalallee namni gaanuma qabataan mana barumsaa. Haadhaaf abbaan quban qabne tokko jechuudha. Anis ni qaba isinis ni qabdi jechuudha. Kanuma mana barumsaa jechuudha. Kanuma namni wal laallataa migaa gaayis. Amma isii tana kursiirra kaayeetuman rifeensa tokkosatu jirti. Gaafa degaa akkamii jaalalli akkasii intarvii silkii isiitiin jechuudha. Akkamii gisee si haqqafu maalti si dhagama oomaa. Ni daltaa. Tol jaallesh. Yaa ilmoo meeqa dahuu barbaaddaaf isaaf ilmoo hanqanan barbaada isaaf akkan barbaada. Sargiin tiyyas akkasii guyyaa inni si gammachiisennaan guyyaa akkasiisan guyyaa akkasitti mana qaraatitti waanaa bitee naa fide. Guyyaan ummaatiyyaan bika akkanaatiin deema jee isa bira deeme jettee intarvii guutuu isii godhe gaamma. Amma intarvii godheetiin silkii san qabatteetuma mana deemte. Obboleessi isii xiqqaan Tamasgan jedhama. Tamee jedhama. Amma silkii isii fuudheetuma isiin eddaanu paaswordii banaa gooteeti silkii keesse. Silkiin daftee bariisu silkiin tun gaata Itoophiyaa tun hin beeku ani
iPhone daftee cufti bar silkiin bira Samsungin tun dafteen cuftu bar paaswordii banaa gooteetuma TV bira naa keessa ol seeneetuma gwaadaa keessa oloo alawaadaa ol seenee viidiyoo dhaggeeffate daanwisiin tiyyaan biyyi nagaa itti nyaata godhu jirti. Haadha yaameetuma guututti intarvii dhageessise gaa. Anis xiyya dubbadhe beekaa achirra